Broj stanovnika u Keniji je samo tokom smene jedne generacije sa 8 miliona narastao na 38 miliona. To je nacija koja se bavi poljoprivredom, ali ova zemlja ne proizvodi dovoljno hrane ni za sopstveno stanovništvo. Četvrtina njenog stanovništva gladuje i dok ostatak sveta povećava produktivnost, Afrika stagnira, ali ako pogledate sa druge strane, sa dna, jedini put je ići napred. Kako ste? Ja sam Henry, drago mi je, krenimo. Da budem iskren, Afriku sam smatrao zaostalom u pogledu poljoprivrede. Želim da dokažu da sam grešio. Prva stanica na mom putu je ona na kojoj ću vidjeti jedan sasvim nov način borbe sa nestašicom hrane u Africi. Pionirski rad u ovoj oblasti odvija se u zapadnoj Keniji. Luanda je užurbani trgovački grad. Na prvi pogled deluje da je hrana dostupna. A ja znam da je ovdje mnogo onih koji se bave poljoprivredom, a ne mogu da prehrane ni sopstvene porodice. Zato želim da shvatim u čemu je greška. Marko Čuka je bio ribar na obližnjem jezeru Viktorija. Ali riblji fond je osiromašen. Zato se on sada oslanja na svoje imanje od kog izdržava ženu i decu. Od ovoga nećeš imati nikakvu berbu. Očigledno, ovdje nije sve kako treba. Markov kukuruz propada. Pogledajte ovo. Biljka je mrtva, trula iznutra. Od ovoga ne očekuj ništa. Mislim da znam šta napada ove biljke. Otvorimo je. Duž stabljike su rupice. Pogledajte. Šteta, debela gusenica. Gusenice za hrane biljku. Izbacimo je. Ove gusenice su larve jednog moljca koji napada stabljike kukuruza. I zato se naravno zove moljac stabljike. Oni su košmar svakog poljoprivrednika. Ova pošast može da uništi oko 40% prinosa. Ali kao da to nije dovoljno, Markovom prinosu preti jedna veća opasnost. Jesi li primetio ovo lepo ružičasto cveće? Jesam, ali ne znam da li je štetočina. Ova biljka možda lepo izgleda, ali je zato vrlo destruktivna. Ona opustoši 2/3 afričkog zemljišta koje je pod žitom. Ona je kao neki lepi ubica. Ova biljka se zove striga i ona je korov, zapravo parazit. Ispod zemlje njeno korenje se kači za koren tvog kukuruza i uništava ga, izvlačeći mu sve hranljive materije. Moraš zato da je se otarasiš. Vidiš ovo korenje, ima i velike grudve. Tu se striga zakačila za kukuruz. Dobijaš lepo cveće, ali ispod zemlje se između ovog korova i tvog kukuruza odvija strašna borba. Korov strige utiče na 300 miliona ljudi širom Afrike. Teško je iskoreniti je hemijskim putem, jer su strige i kukuruz tesno isprepletani. Herbicid može da ubije strigu, ali i kukuruz. Mark je u velikoj nevolji. S obzirom na to da toliko gubiš na prinosu kukuruza, ima li dana kada nemate šta da jedete? Ima ih. Šta kažeš porodici? Žalim, ali danas nema šta da se jede. Ponekad je teško, jer ne proizvedem dovoljno.
Mark je očajan, ali rešenje ima. I može se naći na susednoj farmi. Remius Bavana Sivi koristi jednu fantastičnu tehniku da zaustavi ovo propadanje. Pozvan sam na večeru. Kako ovo zovete? Ovo je ugali. To je kukuruz spremljen kao kaša. To je kao hleb zapravo. Remius ima dovoljno hrane za svoju porodicu. Lokalno povrće je sa moje farme. Kukuruz je također moj. Kokoška iz onog kokošinjca. Dakle, sve ovde sem ribe proizvedeno je na imanju. Da. Remius ne samo da proizvodi dovoljno kukuruza za svih 7 članova svoje porodice, već i višak prodaje na pijaci. Ali pre 3 godine Remius je bio u istoj situaciji kao i Mark. Njegov kukuruz su uništile larve moljaca sa stabljike. Moljci su noću polagali jaja u kukuruz. Remius i ja ćemo pokazati kako da prepoznate tu štetočinu. Kako to radiš, Mark? Daću ti lampu. Hajde da potražimo te moljce. Veći primjerci su te štetočine. Oni su uzrok svih problema. Pogledajte, oni će se razmnožavati i polagati jaja u vaš kukuruz. Tako će uništavati letinu. Je li Markovo imanje iste veličine? Ne, veće. On bi trebalo više da proizvede od mene. Tvoja farma je veća, ali ipak ne možeš da se izdržavaš. Kako se boriš protiv štetočina? Pravimo manje kamenje. Velike kamenove usitnimo, kao da ih meljemo. Znači, lomite kamenje? Da. Stvari moraju da se promene i onda ćeš uspeti. Imaćeš svetliju budućnost ako promeniš svoj sistem. Sada ću morati da promenim tehniku. Sistem koji Remius koristi je itekako uticao na useve. U središtu njegovog uspeha je čudotvorna biljka po imenu Desmodium. Desmodium je sredstvo koje odbija insekte. Odbija moljce. Zato se tako zove. Ovaj miris bolesne biljke zapravo odbije moljce koji su štetočine. Moljci ostaju napolju i ne napadaju kukuruz. To je zato što vole mlade stabljike. To je pametan sistem, vrlo jednostavan. Jedna biljka koja tera moljce. Ovo je alternativa. Na njoj larva ne može da preživi, jer je biljka lepljiva i ubija je. Tu bude zarobljena i ugine. Sve je čisto i moja farma je bezbedna. Tako se Remius otarasio moljaca. A čudotvorna biljka Desmodium mu također pomaže i u borbi sa destruktivnim korovom strige. Biljka Desmodium napada strigu ispod zemlje pre nego što ova stigne da ošteti kukuruz. Seme destruktivne strige čeka pod zemljom. Šalje jedan koren u potrazi za kukuruzom. Potom se zakači za kukuruz i na njemu parazitira. Desmodium korenje strige napadne pre nego što ona i dospe do kukuruza. Pušta izvestan hemijski sastojak koji
koje ubija seme strige. Kukuruz tako raste neoštećen. Neverovatna sposobnost biljke Desmodium je preobrazila Remiusovu farmu. Zapravo, taj sistem mnogo pomaže. Uništavanjem korova strige istovremeno se odagnaju i moljci. Tako je moja farma bezbedna. Bolje da vam ne pokazujem svoj kukuruz, smećete se. Nije ovako dobar. Zadivljen sam. To je krajnje pristupačan način da se iskorene dve najdestruktivnije pošasti u Africi. Ovo rješenje bi moglo da pomogne da kontinent sebe prehranjuje. Pre korišćenja ovog sistema zaštite, koliko bi kukuruza dobio na kraju setve? Ovoliko. Samo jednu korpu, a posle sam od iste količine dobio 3 vreće. Sa iste površine si dobio 3 vreće. To je neverovatno. All right, that'll do me. Volim da putujem vozom jer mi to pruža dovoljno vremena da razmišljam i uživam u prizorima. Na taj način sam također sklopio nova prijateljstva. Brinu me ta deca. Budućnost te dece zavisi od malih porodičnih imanja koja proizvode 90% hrane u Keniji. Izazov je izvući kenijskog poljoprivrednika iz začaranog kruga, pukog preživljavanja i naučiti ga da stalno proizvodi više hrane za prodaju. Jasno je da je Keniji, kao i ostatku Afrike, potrebna revolucija u oblasti poljoprivrede. Sever od Nairobi je grad Tika, gde jedan naučnik postiče tu revoluciju. Hi, Florence. Hi, Jimmy. Nice to meet you. I've come to see your bananas. Oh, great. It's a lovely thick grove you've got in here. Yes, yes. Dr. Florence van Bongu je međunarodno priznat naučnik iz oblasti biotehnologije. Njena specijalnost su banane. Ima ih više vrsta, neke su za kuvanje, druge za desert. Ima ih mnogo vrsta, zavisno od seljakovih potreba. Koliko je ovo voće važno za Keniju? Vrlo je važno jer predstavlja dopunu ishrani. Važna je za decu, za žene. Od banana se ostvaruje značajna dobit. Širom Kenije 300.000 gazdinstava ima parcele pod bananama. Seljaci obično rasade šire koristeći pelcere sa starijih biljaka. On obično treba da se iskopa. Hoćete da ja to uradim? Ovo je obično muški posao ili i ženski. Svi ga rade, ali sad možete vi. Ovo nazivate pelcerom. Ovo je baš tvrda zemlja. Ali ovim metodom rasađivanja prenose se i bolesti i štetočine prisutne u matičnoj biljci ili u zemlji oko nje i koje se tako prenosi i na mladicu, a to je za kenijsku industriju banana bilo katastrofalno. U poslednjih 40 godina izgubili smo blizu pola plantaža u zemlji zbog bolesti koje su tako prenošene. Da, sve zbog ove uobičajene metode uzimanja pelcera. To je ono što seljaci rade. Florence ima rešenje. Ona će mi pokazati kako mogu masovno da se gaje banane oslobođene bolesti. Sledi malo fundamentalne nauke. Right in.
Sljedeća stanica za ovaj pelcer nije rupa u zemlji, već Florensina laboratorija. Ona koristi tehniku poznatu kao uzgajanje tkiva. Na taj način se iz ćelija zdrave biljke proizvode nove biljke. To je kao beba u materici. Ona je unutra zaštićena. Vidite kako je ovo dug proces, vrlo pipav. Zato su potrebni ženski prsti. Kada je vrh ogoljen, Florence ga čisti da bi bila sigurna da je sasvim čisto od bolesti. Posle 15 minuta u tom rastvoru šta sledi? Stavljamo ga u 70% rastvor etanola. On sadrži alkohol. Znači, natopimo ga alkoholom. Napijemo ga. Sljedeća faza se sastoji u tome da se vrh natera da počne da proizvodi mlade biljke banane, tako što se stavlja u jaku koncentraciju sintetičkog hormona rasta. U prirodi biljka ima dovoljno hormona rasta da iz svog vrha proizvede jednu mladicu. Ali vrh koji raste ima potencijal za više mladica. One ostaju uspavane i spremne da kasnije postanu grane. Sintetički hormon rasta ih stimuliše da rastu. On se veže za membrane ćelijskih zidova, signalizirajući tako ćelijama da se razmnožavaju. Ćelije se razmnožavaju i nove mladice rastu. Tako Florence u laboratoriji od jednog vrha može da dobije oko 1000 banana biljaka. Od ove jedne biljke može da se dobije 1000 novih. Kada zasadite jednu mladicu, dobijete jednu biljku, a od vrha koji raste možete da dobijete 1000 biljaka. To je velika razlika. Tehnologija uzgajanja tkiva je prava snaga nauke. Zapravo vrh koji raste proizvede samo 20 novih mladica, ali Florence može da uzme uzorke iz njih, pa biljku nastavlja da deli i sadi mladice sve dok ne dobije 1000 zdravih biljaka. Nakon 7 meseci provedenih u laboratoriji, mlade biljke su prvi put spremne za opstanak u spoljašnjem okruženju. Ovo je kao uzgajalište banana. Ovdje treba da ojačaju. Koju korist bih imao od ovoga i koliko bi me koštalo? Koštalo bi duplo. Duplo? Onda bolje da odem i uzmem pelcer sa nekog stabla. A šta su još prednosti? Sada imamo zemljoradnike koji zarađuju i do 600 kenijskih šilinga. Od banana uzgajivanih na uobičajen način zarađivali su 100 šilinga. Prihod će biti veći. Ako imate 100 biljaka, znate da će procvetati u isto vreme jer su uniformno nastale. Ključ Florencine strasti se krije u njenom poreklu. Njene su bili zemljoradnici koji su jedva sastavljali kraj sa krajem, pa je ona otkrila mogućnost da kenijskim sitnim poljoprivrednicima omogući napredak. Bila je toliko posvećena uzgajanju ovih biljnih tkiva da je napustila jedan važan istraživački posao i svu ušteđevinu uložila u osnivanje svoje firme. Kako ste počeli ovaj posao? Prvo morate biti sigurni da imate viziju, da znate kako ćete pomoći seljacima, da nauku i tehnologiju za koju sam se školovala učinite njima pristupačnim. Nisu svi mislili da sam u pravu, već su mislili da sam luda. Otišli smo da upoznamo nekoga ko je među prvima poverovao u njenu viziju. To je ona, svima uzor. Zove se Ester Gačugu. Drago mi je, imate divnu farmu. Yeah, lovely farm. Thank Very you. pretty. Yes. Hi, Franz. Very fine.
Ester je nove banane počela da kupuje 1997. godine. Ovde sam ih zasadila. To su ove? Pogledajte, to je 35 kg banana. Nikada nisam video takvu gomilu. Sad više zarađujem. Kad sam ih prve godine rasprodala, zaradila sam 21.000 šilinga. 21,000 shillings. 21,000 shillings. Kenya shillings. See, that's a lot of money. To je mnogo A novca. lot of money. My husband, Mnogo novca. Moj muž nije mogao toliko da zaradi. Right, where are the bananas we're going to harvest? Pre nego što je upoznala Florence, Esterine banane su često bile bolesne i od njih se jedva nešto moglo zaraditi. tall enough? Not really. There we go. You are not tall enough. Danas ima 1.500 vrlo produktivnih stabala banane. Ester zaradi do 200 funti mesečno. To je velika suma za jednog kenijskog seljaka. Većina ih zaradi manje od funte dnevno. Ester je taj prihod upotrebila da proširi svoju farmu. Oh, look at this. This is your livestock Ovde area. držiš stoku. This is Da. my stock area. A od novca koje je zaradila od prve žetve novih banana, Ester je sebi pružila nešto što je oduvek želela. This is your dream. This is my dream. My dream Ovo je came moj out. san koji se ispunio. Yes, This is banana my kitchen. dream came true. Moje banane su mi pomogle da ga ostvarim. The toaster, microwave, stereo, Mikrotalasna, posh fridge. frižider, And this toster. has all been paid for by Šta vaš Bernardo. muž na to What does kaže? your husband think when you say, this is my kitchen? Has got the right Da je wife. imao sreće jer je našao pravu ženu. Više od 500.000 kenijskih proizvođača banana je profitiralo od Florencine vizije. Ona ih ohrabruje da rade zajedno. Oni osnivaju velikoprodajne pijace na kojima prodaju svoje banane. Usklađujući svoje žetve, oni kontrolišu snabdevenost tokom cele godine. Zatim kolektivno pregovaraju o dobroj ceni. How you doing, Esther? Lovely bunch of bananas you got there. Thank you. Gledajući ovu prosperitetnu pijacu, teško je poverovati da su ovi seljaci pre nego što su dobili Florencine banane jedva imali nekoliko malih gomila za prodaju. Sada jedva podižu neke grane da ih izmere. A i zarada im je skočila. What sort of price are you getting Kakva at im the je moment? trenutna cena? 10 shillings per kilo. 10 šilinga po kilogramu. Per kilo, yeah? That's good. To je dobro. No, you're not happy, are Jeste you? li zadovoljni? How many chickens did you buy with that? Koliko kokošaka možete da kupite za taj novac? They're getting 10 shillings. Sada dobijaju 10 šilinga, a nekada Well, it used to be, Nekad je bilo 2-3 šilinga. let's see, literally 2 or 3. 2 or 3 shillings. It's a huge increase. to je veliki skok. You must be so proud when you see Sigurno se ponosite kad ovo vidite. One day, Moj san je bio da jednog dana živim bolje nego što je živjela moja majka. and I can see lives of Vidim kako su se životi porodica i žena promenili i moj san se ostvario. This is just Ovo je samo početak. start, isn't it? if what we have done with the banana, Ono što smo we can postigli sa bananama možemo da primenimo po celoj Africi. Africa where bananas grow. Možemo to da upotrebimo i na drugim usevima, recimo na kasavi, We do the same. a može i na sorgumu. Crop like sorghum. Tako ćemo iskoreniti glad iz Afrike. The power of science. Moć nauke i udruženih uzgajivača može se koristiti za zajedničko dobro da se ljudi prehrane. People. Do you know what this story is? Ova priča je na mene ostavila utisak zato što sam i sam sitni poljoprivrednik, kao i svi ovi ljudi. Ali kada je reč o hranjenju sveta, moramo se zapitati ko će u budućnosti to da radi. Većina će odgovoriti da su to krupni proizvođači hrane sa njihovim velikim mašinama i velikim imanjima. To je možda donekle tačno, ali važnu ulogu u tome imaju i sitni seljaci, jer kada se jednostavna nauka primeni na svakodnevni život, oni tu također mogu odigrati krupnu ulogu.
Ali Keniju ne čine samo male farme. Važan razlog mog dolaska je i činjenica da je Kenija najuspešniji izvoznik poljoprivrednih proizvoda u Africi. Neki od tih proizvoda su nam prilično poznati. Brilliant, thanks. I've just stopped for a tea break. Napravio sam pauzu za čaj na jednom krajnje posebnom mestu. Ovo je stari hotel Brook Bond iz 50. godina 20. veka. Očekivao sam uglađeno mesto sa kineskim porcelanom, a ono je mešavina Clactona, Afrike i staračkog doma. Ali čaj je ovde fantastičan, pejzaž divan. Naravno, u Britaniji smo navikli da pijemo čaj i kafu iz Kenije, ali još to što uvozimo sa kenijskih farmi. Jedan od izvoznih sektora sa najbržim rastom nalazi se u plodnoj rasednoj dolini. Tu se primećuje ogroman kontrast u odnosu na mala seoska gazdinstva koja sam tu ranije video. Dok se vozimo putem, prolazimo pored velikih staklenika i sve što se u njima proizvodi namenjeno izvozu, što me pomalo čudi jer veliki broj stanovnika Kenije još gladuje. Zašto onda na svojoj najboljoj zemlji ne proizvode hranu za sebe? U stvari, ovi staklenici uopšte ne proizvode hranu, već se u njima uzgaja cveće. Ovo je vreme kada narod žuri na posao. Ovdašnji ljudi su zaposleni na jednom od na svetu najvećih zemljišnih dobara na kojim se uzgaja cveće. Nameravam da se prijavim, da jedan dan radim kao berač. Direktor proizvodnje Hemiškeri je moj vodič. Spremili smo vam mantil u vašoj omiljenoj boji, baš volim roze, da vidimo hoće li me ubediti u prednost ovakve vrste proizvodnje. Slušajte ovaj neverovatan zvuk. Zamislite da ovo radite pre početka posla. Ona čini da svako, makoliko tvrda srca bio, poželi da bere cveće. Fantastično je. Pomogli su mi da dobro počnem. Sada ću da vidim kako je zapravo ovde raditi. Bar ne moram ceo dan da nosim rozi kaput. Upoznaću vas sa Emily, ona će vas dalje voditi. Divne ruže, jesu li za mene? Ovde se uzgaja više od 350 miliona cvetova svake godine. Svaki dan se ubere oko pola miliona ruža. One moraju da se uberu u pravom trenutku, kada nisu previše otvorene, ani previše zatvorene. Emily Orange će mi pokazati kako se to radi. Navukao sam rukavice, imam makaze, idem za vama. Ne još, ne još. Ne još. Not yet. That one? Not yet. Is it? This one? Oh, this one is ready. Ova je spremna. Here. Yeah. No. No. There. Look, Here? Jimmy. Don't hurry, Jimmy. Nemojte žuriti, Jimmy. Jimmy. Budite strpljivi. Yep, there. Yeah, lazy. Okay, I've got it. Okay. Yeah, all right, no worries. There we are. Good. You see. Ovo je zemljoradnički posao za koji izgleda nisam rođen. This one is ready. Ali Emily ovde radi već 4 godine i razumem zašto joj se sviđa. Zarađuje duplo više od minimalca, a samo ovo dobro joj obezbeđuje krov nad glavom, školu i zdravstvenu negu. Having this job, how does that help Koliko you? vam pomaže ovaj Oh, it's posao? not really help.
Mnogo. because my children Moja are deca idu u školu. and, U mogućnosti sam da ih školujem. I'm able to. Kupujem odeću i Yeah, you send hranu. your kids to school. Situirana sam. And do you buy clothing? clothes and food? I'm well off. Emily nije sama. Ovdje je zaposleno više od 5000 ljudi, pa ovaj način proizvodnje koristi velikom broju Kenijaca. Right, okay, so just put them on here, and then this guy will sort them. Radna snaga je mnogo jeftinija nego u Evropi, a ovdje preko cijele godine ima sunca. Ovako intenzivan rad velikih razmera ima i svoju cenu koju plaća okolina. On zahteva mnogo energije i mnogo herbicida. Oni tvrde da proizvode na jedan održiv način. Da bi proizveli cveće ovakvog kvaliteta, može se očekivati da koriste mnogo hemijskih đubriva, ali ova farma se sa štetočinama nosi na jedan lukav način. Ovo je šteta koju je prouzrokovao crveni pauk. Dešava se da taj mali pauk dođe i isisa sav biljni sok. Ovdje možete da vidite razliku. Ako ovaj list uporedite sa zdravim, očićete veliki gubitak njegove boje. Protiv ovog pauka se bore tako što ubace grinju Phytoseiulus ili jednostavno poprskaju njome kao da je ona soj ili biber. Svaka ova pahulja nosi Phytoseiulus. Pod mikroskopom možete da vidite kako se vodi jedan biološki rat. Phytoseiulus jede jaja crvenog pauka. Grinje crvenog pauka se opiru, ali uskoro bivaju pojedene. Phytoseiulus su proždrljive mašine. Čim počistite i posljednju grinju crvenog pauka, one počnu međusobno da se proždiru. I tako one pojedu svoju braću, sestre, majke i očeve, sve dok više ne ostane ni jedna od njih. Zato je ovo mesto skoro savršeno čisto. Na ovakav način ovo poljoprivredno dobro je upotrebu pesticida smanjilo za 50%. Hemiš je nestrpljiv da mi pokaže još jedan način na koji oni čuvaju svoju okolinu. Odlazimo u brda. Neverovatno, zar ne? Ovo je nešto poput zemlje izgubljene u vremenu. Područje se zove paklena kapija jer možete da vidite paru koja izbije iz zemlje. A nije u pitanju samo para, već se osjeća i toplota. To je posljedica vulkanske aktivnosti. Prirodna energija iz dubine zemljine kore izbija kroz ove otvore. Uz malo sreće možemo da spremimo i doručak. Uzmemo jaje i držimo ga iznad rupe. Za to koristimo kašiku jer je tu baš vruće. Ova energija može da se iskoristi, zar ne? Tragajući za džepovima ove vrele pare, bušimo do dubine od neka 2 kilometra. Kada naiđemo na njih, para pod snažnim pritiskom pokulja, a temperatura joj bude preko 100 stepeni. Onda mi sve to iskoristimo pa pokrećemo turbine ili zagrevamo vodu za staklenike. Mislio sam da na ekvatoru struje i staklenici nisu potrebni. Ali kažu mi da staklenici noću moraju da se zagrevaju kako bi se rizik od stvaranja rose smanjio. Ova geotermalna energija kompanija omogućava da skoro sama obezbeđuje svoju energiju. Probajmo ovo. Nije loše ovo vulkansko jaje. Pogledajte, savršeno je skuvano. Ovdje se pakuju ruže, Jimmy. Ovdje stiže sirov materijal, razvrstava se, skidamo se lišće. I u stvari upravo ovdje dodajemo vrednost na proizvod čim se oceni. Za hemiša nema sumnje da je, ukoliko ovo zemljište može da izdržava više od 5000 ljudi, pri čemu koristi održivu tehnologiju, to je za Keniju dobro. Mada se ovdje ne proizvodi hrana, vi zapravo izdržavate ljude tako što ste im dali posao i za to ih obučili. Ovdje vidim cveće kao katalizator održive budućnosti Kenije.
Ali šta je sa transportom ovog cveća? Pred njim je 5000 km vazdušnog puta. Da li je to održiv posao? Svakako da jeste, jer gajeći cveće mi koristimo prirodne resurse, sunce i geotermalnu energiju. Rezultati su mnogo bolji nego kada su u pitanju ruže koje uzgajaju na severnoj hemisferi. Znači, cveće koje ovde uzgajate je zelenije nego u Evropi. Naravno. Najnovija studija potvrđuje Hemišove tvrdnje. Upoređivali su koliko se energije koristi u Holandiji za proizvodnju ruža i ovde. Otkrili su da je u Holandiji sadržaj ugljenika 6 puta veći nego u Keniji, uključujući i put koji one prevale. Hemiš iznosi vrlo ubedljive argumente, ali ideja da se najbolja zemlja koristi za uzgajanje cveća umjesto hrane za sav ovaj narod isprva izgleda kao ludost. Međutim, on mi je objasnio da se ovako otvaraju nova radna mesta, pokreće potrošnje koja ovim ljudima donosi novac koji oni mogu trošiti na poboljšanje svojih gazdinstava i svoje porodice, što ima smisla. Dok se vozim do svog posljednjeg odredišta, optimista sam kada je u pitanju budućnost kenijske poljoprivrede. Na mojoj posljednjoj stanici treba da se uverim u nešto od čega će imati koristi ne samo Kenija, već i uzgajivači stoke širom sveta. Krenuo sam u malo naselje po imenu Selenge, koje se nalazi 100 km južno od Nairobija. Ovo je teritorija Masaija, kenijskog najpoznatijeg plemena. Ovo je neobično mesto za večiti naučni pronalazak koji bi stočarima širom sveta mogao da uštedi milijarde funti. Ove ovce pripadaju starešini Masaja, Leonardu Onetu. On ima nekoliko vrsta ovaca. Neke se, kao što je ova, poznata kao južnoafrički dorper, gaje isključivo zbog mesa. One Leonardo donose dobru zaradu, ali ta vrsta ovaca ima i svoje slabosti. Brzo rastu, što je dobro, ali zato su osjetljive na bolesti i gliste. Vi gajite ovu rasu ovaca iz komercijalnih razloga. Brzo rastu, ali teško podnose suvu klimu i pate od glista. Zato Leonard gaji jednu otporniju rasu, crvene Masai ovce. Ovo je rasa koja već hiljadama godina luta ravnicama Istočne Afrike, zajedno sa pripadnicima plemena Masai. Nikada nisam vidio ovakvu ovcu. Ovo je crvena Masai ovca. Prvo što sam primetio je da moje ovce imaju dosta vune, ali ovo na ovim ovcama je dlaka, a ne krzno. To je zbog toga što živimo u toplim krajevima, pa nam kosa ne treba. Široke su u zadnjem delu tela. Tu im se taloži najviše sala, kao grba kod kamila. Onaj ovan ima zadnjicu kao pavijan. Crvena Masai ovca ne spada u ovce koje daju meso, ali zato su odlično naviknute na teške uslove kenijskog podneblja. To je privuklo pažnju kenijskih naučnika. Dr. Okeo Muai i John Gitiori su sa Međunarodnog istraživačkog instituta za gajanje stoke. Došli su sa jednim zadatkom da reši jedan od najvećih problema za uzgajivače ovaca u Africi i širom sveta – parazitne gliste. A crvene Masai ovce su njihova velika nada u borbi protiv ovog strašnog parazita. One su mnogo otpornije na gliste, mnogo više od ostalih rasa. Znači, one i dalje imaju gliste, ali su otpornije. Gliste koje ove ovce imaju žive u njihovim trbusima. One napadaju njihov želudac i isisaju im krv. Kako se zovu?
Poznate su kao Humongus contortis. Ima ih širom sveta. U početku one su predstavljale problem samo u tropskim krajevima, međutim sada je to postao problem širom planete. Ove gliste postaju imune na hemijske terapije. Zato naučnici žele da ispitaju otpornost crvenih ovaca na ove parazite. Uporedit ćemo stupanj inficiranosti Leonardovih ovaca. Zato navlačimo rukavice. Za ovaj eksperiment nam je potreban izmet od obe vrste ovaca. Ovo sam radio i ranije. Ne mogu baš da kažem da se toga rado prisjećam. His face. Right. Time for lunch. Odrasle gliste polažu jaja u stomak ovce. Brojanjem jaja u izmetu možemo da uporedimo stupanj infekcije. Ovce Dorper su imale dvostruko više jaja po gramu nego crvene Masai ovce. Duplo više, neverovatno. To pokazuje prednost njihove genetike, sposobnost da žive u teškim uslovima, ali da se izbore sa parazitom. Ove ovce su evoluirale kako bi preživele u kenijskom podneblju. Razvile su neverovatan način borbe sa štetočinama. Ćelije unutar njihovog stomaka proizvode toksične materije koje uništavaju veliki broj glista. Tako crvene ovce imaju odličnu odbranu od glista koje opstanu. Leonard kolje jednu od svojih crvenih ovaca. Ovaj naučnik želi da mi pokaže kako da se otarasim posljedica glista koje ostanu u stomaku. Okay. Oh, here they are. This red, There they are, small look. red things. Wiggling around. Yes. I think with parasites you often forget. Evo ih ovo malo that despite crveno they're što very, se very migolji. small, Često se zaboravlja kada su paraziti u pitanju da ova mala stvorenja utiču ne samo na zdravlje životinja, već i na prihod, a to mnogo košta. To su milijarde na svetskom nivou. And they're costing you a lot, but I think in terms of farming worldwide, Zapravo, they're costing ove male gliste farmere koštaju 30% proizvodnje vune i mesa. Ove gliste isisaju toliko krvi da ovce postaju anemične i slabe. Vidi se da su sve pune krvi. Tamno-crvene su, žive u stomaku, oštećuju ga iznutra i hrane se krvlju. I kao takve izazivaju anemiju. And this worm biting on the stomach here causes the anemia. Naučnici su otkrili da krv crvenih ovaca sadrži visoku koncentraciju crvenih krvnih zrnaca. Ona se bore sa glistama i crvenim ovcama omogućavaju da budu otpornije na anemiju. To je vredna osobina koja može da se upotrebi u borbi protiv glista. Koristeći crvenu Masai ovcu moći ćemo mnogo lakše da kontrolišemo ovog parazita. Stoga su ovu vrstu počeli da ukrštaju sa drugim vrstama ovaca, ne bi li proizveli super ovcu koja će davati kvalitetno meso i biti otporna na gliste. Putem selekcije možete da poboljšate proizvodnju mesa. Mi to radimo, stvaramo ovnove, ukrštamo ih, birajući najkrupnije i najsnažnije. Sljedeća faza u njihovom istraživanju je da se identifikuju konkretni geni u crvenim ovcama koji ovoj vrsti obezbeđuju tu posebnu otpornost na gliste. Na kraju se nadaju da će proizvesti vakcinu koja će se koristiti na stadima ovaca širom sveta.
So let's just taste them then. Vrlo je ukusno. The fat is delicious, isn't it? Ovakav bi trebalo da bude pravi ukus jagnjetine. Lamb should be nice and fatty, lot of flavor. Porastom svetske populacije raste i potreba za mesom. Posao ovih naučnika koji rade na crvenim Masai ovcama ne samo što može da poveća produktivnost mesa u Keniji, već i poljoprivrednicima širom sveta. Ovo iskustvo je za mene neprocenjivo jer sam i sam stočar koji uzgaja tradicionalne stočne vrste. To samo podvlači važnost genetskog diverziteta, jer ove crvene Masai ovce postoje više od 1000 godina. One su i dalje važne, i to ne samo plemenima, već i svim stočarima koji imaju iste probleme. Any more left? Vreme provedeno u Keniji mi je ulilo više nade u budućnost nego što sam očekivao. Veliki izazov nahraniti Afriku, ali ja sam ohrabren napretkom koji sam video. Pre nego što sam došao u Keniju, nisam verovao da ova zemlja sebe može da prehrani. Međutim, na osnovu onoga što sam video, verujem da je važno da se farmerima omoguće jednostavne tehnologije na terenu. Tako će oni moći da proizvode ne samo za svoje potrebe, već i da doprinesu ishrani ostatka sveta. Zato odavde odlazim sa mnogo optimizma. Kenija označava kraj mog puta oko sveta. Posle svega što sam video, znatno sam ohrabren. Neće biti lako, ali verujem da ćemo u budućnosti moći da nahranimo više ljudi, ako maksimalno iskoristimo zemlju koju obrađujemo. Preveo Aleksandar Tešić. Obrada zvuka Jovica Stojković. Čitali Verica Stojanović i Miroslav Vujčić. Obrada Redakcija za nauku i obrazovanje Kulturno-obrazovnog programa Radio Televizije Srbije. Saznajte kako je jedan od najvećih diktatora u istoriji vladao Irakom i kome je verovao. Miniserija Sadamova kuća radnim danima 20 minuta posle ponoći.